sababu ya kiangazi ambacho tunakipata katika sehemu kama hii, mvua ambazo zina muda mrefu sana hazijanyesha. Hawa watoto wanaporudi manyumbani, huwa kwa sababu ni katika familia za wafugaji, huwa ni watu ambao kukikosa maji huwa wanahama masafa marefu. Watoto wanashughulishwa na ufugaji, wanahama, na kisha huenda tukawakosa wao katika mwakani tunapofungua shule. Ndio sababu hii tumewapatia vyakula ili waweze kula wao na familia yao kiasi mpaka mvua itakapokuja na shule itakapofunguliwa. Na wanapoenda nyumbani tunakuwa na wasiwasi sababu wengi wanatoka katika familia iko chini kidogo, na kwa leo tumeamua kwamba tutawapatia chakula. Chakula hii itaenda kutusaidia kama vile sisi wafugaji. Naweza kuwa tukienda home nyumbani tutakuwa hakujanyesha. Hiyo chakula itasaidia tunapohama. Kuendapo wengine wazazi wetu hawana chakula huko mbele. So hii yenye tumepatwa ndio inaenda kutusaidia ili tusongeshe maisha.